Dragi moji, evo novog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo šta morate znati ako uzgajate Echinaceu, prelepu trajnicu koju vole i ljudi i oprašivači. I ljudi i oprašivači vole ove prelepe severnoameričke autohtone trajnice. Echinacea purpurea, ljubičasta šišarka, je najčešće uzgajana vrsta Echinacee. Veliki cvetovi se sastoje od smeđe narandžastog centralnog konusa i prstena dugih vitkih latica sa ružičasto ljubičastom nijansom. Postoji mnogo više vrsta i sorti u različitim bojama koje možete izabrati. Za svaku baštu postoji šišarka, uključujući svetle pojedinačne cvetove i duple cvetove i boje od narandžaste i žute do crvene i tamno roze. A evo šta morate znati ako uzgajate ili želite da uzgajate Echinaceu. Echinacea cveta od leta do jeseni i sija u raznim baštenskim okruženjima. Ono što ovoj biljci najviše treba je sunce, pa izaberite lokaciju na kojoj ima mnogo sunca. U pogledu zemljišta, šišarka je nezahtevna sve dok postoji dobra drenaža, a pH vrednost je u neutralnom opsegu. Možete posaditi jednu boju u grupama ili mešati različite boje Echinacee. Možete je kombinovati sa raznim ukrasnim travama ili drugim trajnicama između grupa različitih boja šišarki. Samo imajte na umu da šta god posadite ne bi trebalo da bude visoko, da liši šišarke sunčeve svetlosti. Echinacea se sadi u proleće ili ranu jesen. Da biste posadili Echinaceu koji ste kupili u rasadniku, iskopajte rupu otprilike dvostruko veću od prečnika saksije i približno iste dubine. U bašti je sadite najmanje na 30 cm razmaka, a najviše na 50. Ako ga posadite u previše senke, ima tendenciju da postane dugonog i propadne. Osim toga, u senci ova biljka je podložna bolestima kao što je pepelnica. Echinacea je nezahtevna u pogledu teksture zemljišta. Može da raste u peskovitom, kamenitom i glinenom zemljištu. Međutim, ključna je dobra drenaža jer on ne voli previše vlage. Echinacea podnosi dobro vruća suva leta. Ne podnosi visoku vlažnost. Ako je biljka posađena u zemljištu koje je dopunjeno organskim materijama, biljci ne bi trebalo da bude potrebno đubrenje, osim posipanja nekoliko šaka komposta oko svake biljke u proleće. Prekomerno đubrenje Echinacee može dovesti do dugonogih biljaka. Kada šišarka završi sa cvetanjem, uklonite istrošene cvetove kako biste podstakli drugi krug cvetanja. Kada nastupi jesen, ostavite stabljike i glavice semena na biljkama. Ovo seme obezbeđuje hranu za preživljavanje tokom zime mnogim malim pticama. Echinacee su odličan ukras u saksijama, bilo same ili u grupi sa kraćim biljkama za punjenje. Izaberite što dublje saksije koje će odgovarati korenu Echinacee. I ne zaboravite da uvek proveravate da li postoje rupe za drenažu na dnu saksija. Napunite saksiju kombinacijom dobro drenirane zemlje za saksije i komposta. Biljke u saksijama zahtevaju češće zalivanje i đubrenje nego biljke u vrtu. Iako je Echinacea otporna na zimske uslove, morate je zaštititi na jesen pre prvih mrazeva. Saksije unesite u zatvoren prostor ili ih zakopajte u baštu. A Echinacee posađene u vrtovima zaštitite debljim slojem malča. Echinaceu sačuvajte isključivo od tripsa koji prenosi biljne viruse.
Preventivno prskajte ehinace u kombinacijom rastvora, koprive i pelina. Takođe, preventivno isprskajte bar 2 puta mesečno uljem nima. Na taj način ćete je zaštititi od eventualnih bolesti i štetočina. Echinacea se razmnožava semenom. Seme možete pokupiti ili ostaviti na biljci da se samo zasejava. Ako želite sve boje ehinacee, možete seme kupiti u rasadnicima ili u poljoprivrednoj apoteci. Seme posejte u februaru u zatvorenom prostoru, a rasadite biljke u aprilu kada prođe opasnost od mrazeva. Pre rasađivanja u vrt, saksije sa mladim sadnicama iznosite povremeno na sunce da očvrsnu.